bejo emo mo ya bado so be bread no bejo mo ma yin type boni ye tani ye benya osra yin mind onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye onya me di na me bi yin taye yesu e we di na me bi yin taye bini down we ba kaya be bo boy ho bini down we ba kaya be bo boy ho so be ba no pa Say utini say na say ye ni agye say na ye ankasa ye de yenso ye de fa ho na ye bobit ne saa no a na wahu say Ghana ene Ghana no na bre na so Ghana today I Sompa 106.5 FM Accra ye ne ye nkura bata hoduo de nyina ya Ghana today e wo so no na ye de bre na so a ye so ye de ba be so mo kama na abusia hye ne nso Ghana today yi so no eno na se bi ana o adwenkyere bi o bi apese wo chia no o bi a wodi ni birthday bi ahana nkrato ni nyina no utumi de fa na bibia ye fine eno nti ya no join e wo Facebook ne so eye Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM Live TikTok no so no eye Sompa 106.5 FM Accra ena www.sompaonline.com say oko Play Store any App Store honso a baby e download the app no e honso ye ginemu wo ho na eno no wa download the Sompa Online e ho utimi tie no audio utimi ti ehwe no video e wo ho eno 2 in 1 ene yakabom wo ho na onso so wanya bi na wa enjoy na wa recommending so de ama amanfo na baby atumi aye fine Shane so say wo Facebook ni social media ne so na wo hwa na wo tie wo ho no na wo share na do comment ne so de ato ho na wa like page no e ya follow na bibia nso enkoyie pa na ode e de ato so e de aba mimi din di obrempon na nakwa mpoma na so sane ya da ya ne ka se ntasuo nko anante na aba ne sei no se me nko a me betena ha mintimi nya adwuma no saa se ne ye ka no no nti me ne me bra pani ena me sister na de wa gye no red ne pa mo e wa ha sei Alhaji Abubare e wa ha Alhaji Siatika Alhaji Sompa Obi Bas ena de yin bi Sompa kuna fache de na ama 21st clinic Alhaji 21st clinic aka de yin bi Triple M. Pacho fani akan. Ejapia apam dada. And a belated birthday woman. Oguso birthday no. I say belated. I say na o twa twamu no de belated ne kra ira o. Sa. Belated ne di na sen. When they had it na belated 24 hours better belated na belated no. Okay. Abna maje. Yeah, kweku. Diamond silver. Ani de ya. Wo hwana. Emu ye ne da ne komu na na ne bo ne boso na na. Ebi bo ne bo. Ana ne nsa de no. On se den chemo no. No say soso. Ne bo de no. Okay. Ha. Na me hwe ne nsa ho so shane. Ti ano no mienu ne ye de ne nsa ho no ye wo ayi no prison for de no de ase ho no nya no so eno wo ho na foforo nso bona ha ne rest no na me be ka ho asembi on say no so ayese akoma shape no na so odo na ye ka ho asem eno a na bona nsa no ne rest ne de no eno na Dr. Tafrija what the aye time okay time wom abna fu nem ne dey abna bedu adepa kofi aka abake okay. I'll be to me so affirm Adepa abake for short
Abake ni yemi initials no. Na ni bufu na ye na de no person respond. Me abena be do Ade Akye for short. E bisa for mo akwa. Yeah, Joshua mu. Ene ye ne. No kure. Ne ye ne. Na brother so nya. Let's protest be cause so near there. One is a protest. Oh. Papa ya was OSP. Ono resigning. Osofwe. And na wa shase. One man dem no. Oh. Wa shase anope. Enya asam kotwa. Uncle kan Special Prosecutor Act no. Wa shase. So ebia no nkan ye. Na say Martin Pebukura asanka obi anya nkono nkwampונku obeye bio. Already 15 petitions recorded. Inti no obi bisa say asa Martin Pebu papa ya nkasa no efiri tete. Asa on sada mbana asam sa. So adwuma no nya obeye. Oh yeah, the man no nya wontimi. Already 15 petitions. Yes. Tampuli say 15 petitions recorded. And Martin Pebu na akasa nso pa account to say 15. Petitions. Inti no. Papa ne dey was say na dey do or die. Aha, ordinary krata eko. Echire mu se owura kisi agya ben. Adwuma no se dey Martin Amidu pie free office wa ne tie ho fa ne ko achi no. Onya ne sa pepepe. Martin Amidu no. Aha. Ono an de sori koye. Ono an de koye we was kisi agya ben so ono anko. Kisi agya ben wo mfie nson. Enso. Na Martin Amidu no wo mfie ze. No wo mfie nso ono an so onye. Ono an so onye. We e bia na ne wura fi de ho. Wa mo kire mu se anko no ma ne yate ya bre. Sanka Wednesday Tuesday normal crew no ha. Ye what terms bi. Na no klono wa de baye no. Na no klono wa de ko. Enu ye Martin Amidu. Na no klono wa de baye no. Na no klono wa de ko ye. Ana kisi agya ben de o so no. Nye na no klono wa de baye. Enti nye na no klono wa de be ko. Ano maybe wosu bi a wosu pa aha ota waso abet se ye hwe se ye hwe nti ade ne de se ye hwe emfie nso na owo no watwam sen nya fe no watwam sen mfie miensan sen mfie nan ma cha me du ko yi abe je no podi an no di 2 years akora wow ade nso ba mfie be ma cha me du ko ye na ncha ne ya point kisi agya bin o ana ma em se Roman Penikwa na the first time Roman Penida na nado na kwankufado na the first time yen check ni ye ni hwade yo yen check ni ye ni hwade na kisi agya ben me ye sure say 4 years ago obenya no office woni ade bi be fine yen check ni ye enti ne ba so penny o apa no so penny me hwe ni di na eye ne constitutional right anaja say square ni ha enti me ye square adwuma na show me de ni ADR and I'm media near paralegal. Okay. Only paralegal not here say. Any idea ya. Paralegal. Say na na ye mra ye nhia mra no. Me no me gusu wo me your law school no. Yeah. Aha, nti no me nhia dan me mfra me ho say me ye lawyer. Nti wo mra na nhia mra. Nhia mra. So still ye be camera. Yeah.